Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun yang mubahagia Abang Bandung. Yang uronyo ubena doktor kabeh ditamong lam gampong dikena jak tes COVID-19. Jadi menyona ditamong. Ase yang menyamadroi ke doktor nyan kaji cok sipak lam pagi laju kedeh. Doktor sigo laju ne pelih lampaya. Kem ne pelih lampaya menyona syederam tuah. Jadi urang drone bek sampo nejak tun injection. Bek sampo kenong jarum. Nyan jarum nyan kalih dicek syedera mutuah phone hana masalah tapi akan timbul permasalahan di saat 2 bulan tengok. Yang di saat 2 bulan tengok yang kenong tes yang kenong injection jarum daripada penyakit COVID-19 nyan trimong begot syedera mutuah. Jaga-jaga begot. Nyan misi PKI laknat tilah ka dikena rancang dikena japoh umat Islam terutama di Aceh. Karena di Aceh nyan urang Islam yang paling kong. Nyan urang Islam yang paling jai dan yang paling kong. Jadi urang drone menyonutun injection nyan, nutun jarum nyan bermakna urang drone ka nu trimong penyakit. Nyo yang pulih abusi pusampo. Hana pulih abusi lo tat pegah ba. Lain uro ta pegah ba lom. Trimong nasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun.